Interstate Kachileng Awar Saipan Union Home Ministry pen hukum kipi. Assam Sarkar pen COVID-19 awar kang dangka cepat jog jiapan dihin kepejum jiapan kapangdak. Kangkir aron karkana tumapan nebom lang. Kardom piniprenda bertalong penili sa mijilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Det ang kangpiar lo pregjam along realong lockdown a join pen non puta hem nang kachililong le amulu ka tumapan Union Home Ministry pen hukum kimi kitopon. Union Home Ministry pen state do anapan kinang sok kachini japan mate guideline ki pia berta kilongpon. Labangso guidelines ki pia rona pen state do analong ta lason si dengpon po. Lockdown kang hapon along suri amalo katum hemrit alongan non puta kachililong le lapuson ke songpan kapajok pon japan pura state sarkar pen inter district avai kang ang bong kapachilenga hukum thopon derapi non puthot interstate ang bong kapachileng pon thulong japan ta state do anapan Union Home Ministry ahin pen puthot hukum kimi pipon lo. Hukum ki pipon Union Home Ministry alam toya tengki state tinalong ta nodal authorities sengpon rep nang po. Bangso ke sengpon ang ji nodal authorities ateng pensi isi pen isi along riang bong chingbai chingsai padopon nang po. Nodal authorities ke sengpon aron pensi det angkang piar lo kaprek along rialong lockdown a join pen kaching thang amulok atumapan avar sai pipo. Interstate ang bong kapachileng pon along transport avar sai pensi chileng ponong po. Bonta ison alam donatum. Transport arlo nang likachit hapalong kang ni adak chibi ponang ji. Laso ang bong pen ok prana sat lang apan abang pitin apanta kilang asay dengpon po. Lockdown a join pen ang tanalong rialong kaching thang ke doan ararapan Union Home Ministry ahin pen kapachinia hukumateng lipute. Mithang ahem along si quarantine chedo rep nang po. News report from Bong Terang, Karbianglong Live, Hamren. COVID-19 awar pirthe dang kangdang plobahot kicho na son ka dure ki doajok Assam Sarkar pen dihin ki pichom jiaphan lamrai ki dengajok gare ki mi ke namlong jiawar sai pipon pe lapen executive class ongdong Sarkar charia tumaphan ang tan ke damaphan ki khangpon pado pusi Assam Finance Minister Himanta Biswa Sarma pen kaching alam theaputhak thelangarni pachini. Assam government pen kapachini atengke dihin ki pi kape jumang thek peklang ahut kapen khat kapado ponalong kaching thura sai mu claim clipin pen dihin kapedam lapen akapre kahin tangka kapadam kenang sot along dihin kapedam asai kedeng pon japan pethek pon. COVID-19 ake sokang dangajok Assam Finance Department ahin pen kedam kebang aputhake khang adet kapre kedam pen sekeken ke sangadem sarkar asai phu lapen ministers MLA atumaphan dihin ke pejum pado. COVID-19 ake sokang dang penajok kangcher kalang it kapajok don jiaphan Assam Governor, Assam Chief Minister lapen Council Minister atum penta phan thongkep ame thanga bainong pen Chief Minister's Relief Fund pen kapangda kalong kipi don jiaphan pathik pon detlo. Assam State pen dihin kape ik nang jiaputhak majok asai phusitame India pen angtan kedam pen sekeken don ji hukum ke thoabe. PSU along man pen kedo chairman lapen vice chairman corporation pen board satumaphan kapanong atangka Phan Inkoy Rapho ke pijum ponjaphan pithik. MLA Area Development Fund sitame ke chengsi chiklo John Pli abaha non dihin aningkan ke khangalong hukumlong litik ke khang ponjaphan peklang. Gare ke mikenam japhan ke khangalong ambulance lapen police atum ansi Chief Minister hukum pen ansi namlong chodji. VIP mate class of travel atum aphan angtan ke don ke khang. Labangso office memorandum along kitok atengsi administrative department doan saikam saipu laban DDO atum doan amethang atum sit tangka kapedam kapajok japan arpuchi anangji. News Desk report Karbianglong Live. Kangker jejetik aron karkana tumaphan aron atengpen bang serkep abang phu tumaphan nep ingnang se kangsai pipon lo. Det piangkang corona ke soki umplopajok kapang dang de japan pura sarkar ahin pen kedam tang therepo ingkoi rahini arni pen janta curfew ki pi pangcheng ponsi puthot therepo ni phai ingkoi rapho arni pen ni ingkoi rai sia pharman kangker pabat pon thudetlo bonta corona ke sokang dang thubom langa jok puthot aru ni phai ke thom arnian kangker pabat pon thudetlo
Labangso kangkir isek radatum hongbarlong lepu aron kapathik pondo. Laso tengpen administration lapen law and order ratum ta hitia jopen chenglok kachileng atawar do analong ta keton kelang asai deng ponsi aron karkana tuma phan kenep kangnang anta padoponlo. Laso ang thek lake dipuarong supialong sitami that pi kangkir isek section 144 aron kapathik pon aron karkana bang phu bang serke patuma phan ke ingnang si aron tengpen kangsai padopon tanglo. এটা ইয়াত 144 আছে এই 144 ভায়োলেট কৰা ইহঁতক আমি এটা 8টা কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে ডিফু থানা 8টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এইটাক আমি এৰেষ্টও কৰা হৈছে আৰু কিছুমানক আমি নোটিছ দিও এৰা হৈছে আৰু আমি যেতিয়ালৈকে লকডাউন থাকিব যদি মানুহে যদি যোনটো আমাৰ ডেপুটি কমিছনাৰৰ আদেশ যোনটো অৰ্ডাৰ যোনটো মানি নচলে আমি তেনেকৈ আৰু কেছ লৈ থাকিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যে ই মানুহে ডিসি অৰ্ডাৰটো ফলো কৰে Lapen kangkir isek hong ke bar japan hukum alo ave pin pen gari motor ke vekta patum dokok pulote arona ting pen kangnang lapen kangsai padopon jilang puta OC Chira Chingti pen pachini. News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong ahempi dipuarong supialong kido kadure muchat ki claim sep apherang ke atumaphan SPD budget diary ake japan sanghana kerap kipi. Corona war pana jong that pi kangkir klak isek ki ongdong ki dukilak aradatum ki chomovia ki sung chitong nanglo. La so teng sikai ki amata radatum aphan klarda ka berta ki pi verasai ki claim abang phu abang phi pherang ke atum sitami penangan akhia dat ka bi atum ke ane om pana jok hemret ka chilang akadure mate ki sung dokoklo. La so teng pen mathadam si Pini Karbi Anglong District Superintendent of Police Debojit Diori ahim penta dipuarong supialong arnibang radaphan klarda ka berta ki PG aphan dode sang se kachapaduk apherang ke kadure muchot bang phokap suse apherang ke tomaphan sang dali him jangthu sa lapen sinia ke japan akerap ki piasai dengpon La pusona por hod dipu police station OC Chira Chingti ahin pen pherang ke atuma mithanga pranchima thathe pin pen rada farman dode sang se karja pithe kapot korbang thu lapen kachoro pajerpon আমার ডিসি স্যার আৰু আমাৰ সরি আমাৰ এসপি স্যাৰে ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু সেই স্যাৰে ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে আমি এই কামটো কৰিব পৰা হৈছে আজি আৰু তেনেকৈ আৰু বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই আমি সেইটো মানে মাত্ৰ সহায়ক হিচাপে দিছোঁ যে এইটা ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছ আজি সকল ইহঁতে বহুত কষ্ট কৰি আমাক পেপাৰ ৰাতিপুৱা আমি পেপাৰ পঢ়িব পাওঁ আৰু ইহঁতে বহুত কষ্ট কৰি আমাক পেপাৰটো দিয়ে আৰু আমাৰ ৱৰ্কিং জাৰ্নেলিষ্টকেইটা ইমান লকডাউন সময়ত গাড়ী ঘোঁৰা নাই তথাপি ইহঁতে খোজকাঢ়ি হ'লেও কষ্ট কৰি নিউজকেইটা আমাক দিব পাৰিছে বা আমি চাব পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি বহুত সুখী আৰু এইকাৰণে আমি এইকেইটা কষ্ট দেখি আমি সহায়টো অলপ হ'লেও এসপি তৰফৰ পৰা আমি সহায় দিছোঁ News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Pini prime time berta ke lapon sa kang toniklo dome thagmay kardom.